BJP Sahem Chunbang Mohan Singh Teron Kiso Kachilang Jiaphan Kirap Kachahang. Tegelangjun Higher Secondary School Kemando Nalong EM Raju Tiso Kahumri Dam. KLT Atum CM Relief Fund along Tangka Kirap Kipidu. Kardong Pini Prime Tama Birta Long Pen Nilisami Juli Bepi Nanarjik Tha Birtang Ton Pen. Congress Asong Pen Bharatiya Janata Party Asong Long Chingbedun Det Pen Hamren BJP Sahem Chunbang Mohan Singh Teron Kedam Tang Penangan Arji Kiding Pen Diabetes Kecholong Logajok Se Kachelang Ijia Phan Kirap Long Jimini Pura CEM Aphan Tobar Kachelang. Mohan Singh Teron alangni Socheng BJP Mondol Committee along Sahem Chunbang si claim bonta kiso kacholong lok penajok non ki claim dunun iderlo. Mohan Singh Teron amithang kiso det penajok methang apiso aso kachepang ring ijia phan akisung asonsi methang kiso kachelang jia phanta akisung nang rukoklo. Alangni Sahem Chunbang asai claim bom hota kirengawar sai kilong dun jia phan KAAC EM atuma phan ningje dunlo. Seta non puang ta thang alam theta avi lapen BJP asong long lapuang cerap dun dera phita BJP pen non puang ta thang akirap ta avi pusi kiso dera bang Mohan Singh Teron pherang kya thing nun injipo pulo jangan ta ba thang thana khobor be peno ta kisuan thap mi jok amren yam to je yam ta khobor be la iklem ni BJP office long lok di claim lah kopiar pusi claim bom nang le office ke di office asal betul ni sih kita kalau dah ni si claim dak bayar long ai tenali phan lam cha kopi ne ke chak do ma tham sama dak tahu lah ini cukup ni mau ada tibak hemasol phan tak kuliah susah yang pipi tak mesti terlalu yang mana cukup Terlalu ni yang batang pipi di bumi yang pan betul nak puas berani khobor हमरे dalam manang lang lang. Non nili kiso kitir erahun kiso nang rabasonte pusi KAAC CM tuliram rong hangaphan chuning ri. Kan kapacini jining hang ke. Non nili pan kiso nang lang te pulo. CM sar pan ta chuning lo sabla nang rap te pulo. Iya tu nang rap te pulo yo. Atheke nili ge kerengji aphan chiputhek the pinlo. Lasi nili pis sola pen nili somar kereng jiaphan eson bak upper side nang pipi thapusi ningduk pen KAAC EM lapen CEM tuliram rong hangaphan mekri buprup pen kachuning ri kuliah selesai hemasolo phan bang ni mathapino pusi ni ri chuning ri no kalben lo matun mas kansi ka CEM lapen EM bahe ni pata chuning ri no lapen ni ba thaji puli kepe ri ana aruso hemasolo phan nama tapi nak bikin di dulu. Lancar ni pada ni thangi puluh terasi hemasolo. Kisoden Mohan Singh Teron kiso kachepa meje phan Guwahati Apollo Hospital longta sechilang damlo. Bonta kimi une derajok KAAC kacharia kengrisi chuning ripon thulo. Daniel Inghi News Report, Karbi Anglong Live, Hamren. Tegelangjun High School adim puthot Higher Secondary angdeng an kemandun thek puthak EM Raju tiso kahumri padodamsi Science pen Arts angdeng kibi ponjia phan cheparai ponlo. Tegelangjun ahabar alongta Higher Secondary angdeng kido kenang sort puajok Tegelangjun ahabar arat lapen Tegelangjun High School thanbang atung chelangsi kedamtang penangan aning kanpen kihang chepaduka joini kedamtang bosik ni phai isi arni anke Tegelangjun High School adim Higher Secondary School angdeng nang manlo laso puthak piniana lopor phai kre isi malom EM Raju tisu Tegelangjun Higher Secondary School along humri damsi Science pen Arts angdeng kibi ponjia puthak maing nipon SMDC amai phu Deep Singh Ingtipen kachapahem phu amai along Tegelangjun Higher Secondary School principal Jivan Chandra Bhuyan ahin pensi mai ke phalam thejai SMDC mai phu barim Khoya Singh Rongphar LEMS chairman Omarjit Ingti Wellborn English School principal Raju Ronghang
Rising Sun English School Principal Rutin Rongpi atum Pendanglok Tekelangjun High School Thanbang Phubangphi Lapen SMDC atuman parta Tekelangjun Hawar Manpeng kedo Cheroktok Aradatum Chetong Dunsi Arsigjit Pen Chingwai Chingsai Ponlo Kaching Waya Hut Tekelangjun Higher Secondary School along Prabjin Pen Science Pen Art Sangdeng Kapadoponjia Phan Cheparai Pon Bangso Higher Secondary School Kibi Ponjia Phan Penang an Arni Pen Tekelangjun Havar Arad Lapen Tekelangjun High School Atum Pen Bor I Ponsi Aru Niphai Isi Arni Anke KAAC along Kachari Pon Jakong Kethenai CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Joyram Ingling HAD Minister Sum Ronghang Lapen EM Jogot Singh Ingti Atum Akira Pen Chun Pon Lopusi Tekelangjun Higher Secondary School a Principal Jiwan Chandra Bhuyan Pen Pachini Pon Tekelangjun High School Khon আপগ্রেড কৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰা হোৱাৰ আমি যি অৰ্ডাৰ আছিলে সেই অৰ্ডাৰ লৈ EM ছাৰ আহিছিলে আমাৰ টেকেলাংজন স্কুলত এখন মিটিং হৈছিলে আমি বহুত ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে আমি পাৰমিশ্যন পাইছিলোঁ আমাৰ EM ছাৰ লগতে CM ছাৰ MP ছাৰ তেখেতসকলৰ সহায়ত আমি এইখন পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই বৃহত্তৰ চামালাংচ এলেকাত আমাৰ টেকেলাংজন হাই স্কুলত আপগ্ৰেড কৰি যেটো সায়েন্স ষ্ট্ৰীম দিলে আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমৰ লগতে এইটো চামালাংচ ব্লকত এতে প্ৰথম Takde normal amso dihina mo phan birtang ton bolik senang MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelan, Dipu Manjar Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong. Where you'll get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Protect your pigs from African swine fever. African swine fever is a viral disease of both domestic and wild pigs which spreads quickly and kills most of the infected pigs. Humans are not affected by African swine fever. Sign and symptom: high fever, loss of appetite, depression, weakness, red, blotchy skin or skin lesions, vomiting, diarrhea, coughing or difficulty breathing, abortion, and sudden death. Prevention: no treatment and vaccine for African swine fever. Stop entry of visitors. Don't visit infected areas. Keep the pigs in enclosure. Separate the sick animals. Do not leave food in areas accessible to wild pigs. Dead animals should be buried scientifically. Use bleaching powder about 10 to 15 gram or liter for regular cleaning. Use potash for food bath and 0.01% solution, 1 gram or 10 liter for spray inside sty. Keep in constant touch with nearest veterinary doctor. For more information, contact District Animal Husbandry and Veterinary Office, Karbi Anglong Depot at 8790 536892 or 700-280-3658. Dihina mo phi puthot biotar juthuiglona
Karbi Language Teacher Association atumpen pini CM Relief Fund along tangka suri phokebra isira pharo isi kerapidun. Dead biang kang corona abur penajok ceklo jon thom plengkai phita corona abur kang dang bomlang ajok penang anara ratum kisung cecak nanglo. Corona abur ki umplo baporhut kidu kilak ada ratum aphan sanghan kiron ponalong KAAC kacharia tum det ke kiron pacetang ponlap uni pumathadun si aning ke me parpik abang phubang phiatum CM Relief Fund along akira pidum bomlo. Lason se pinili thota Karbi Language thanbang atum tami lapusona kisong porhut mathadun si alang litum thanbang doan tangka chirung chereksi vosik nephai ti arni apor ki me chilong si KAAC CM asar hemalong an palidam si suri phokebra isira pharo isia tangka CM Relief Fund along akira pidun. Lapuson apor kimi kachelong ahut pacheton dun si Karbi Language Association na tuma hinten Karbi Language Teacher na tuma phan bainong pabat nangji lapen kithir thep ang hoy pekpo nangji bua phuthak pinpura lositami CM tuliram rong hanga phan pajir tekang. Teacher tum suri krehinia dim suring ko raplian pabat ponte mesenji lapen provincialized go provincialized along kethan ME school gop ME school apen high school along kethan akelti atum han ke chiklo yona bainong suri kep long bomlo la suri kep adim suring koi kipi pansin tum hanglo lapen recognize a category atum han suri pho long bomlo lang litum la suri pho pen suri krehinian nong nam nang litum Karbi Anglo Autonomous Council Executive Meeting along dolo pulotang tenang litum nang chingwai pipon pupusining thepar pik. Therebe arong LP School pen PHAIB along home quarantine mate containment zone kapadoa dim along KAAC Deputy Chairman Rite Singhi kahomridam. Therebe LP School quarantine aboha along nonamad ke Bangkre Sirkep PHAIB along Bangtrok Laban farmhouse along Bangpli, Pangrum Petpen, Kado Kawe Bang Inkora Sirkep abang Phuatum, home quarantine along si Dupon Bomlo. Home quarantine ke doa tumalong, Vosik ni Pli Arni, KAAC Deputy Chairman Rite Singhi Humridam. Ka Humridam hot quarantine along ke do ke thak, kecho kijun pendang lo, kapre kisung ke boy, do avia puthak birta enlo. Lapen quarantine along ke do abang Putin atuma phanta, tangka kirapa jotekang. Deputy Chairman Rite Singhi kahomridam hut Numati Mondol Dunmaipu Prodip Inti Numati VDC Chairman Dhorom Kro lapen Gojan Terangatumta Chetodun. Dena Rongpen Bikram Teron Karbi Anglong Live. Tadi bini prime tama birta ke lapon sigang toniklo dome thakme ajo ke me.